إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة التوحيد اعلموا أن الشهر ناقض من نواقض الإسلام فمن تآتى شهر أو عمل به فهو كافر بالله خالد مخلد في نار جهنم. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أنبياء الله تنو أنبياء الله يا فدلي أنبياء جميعين على في أنبياء نين على في أكان كشي كبوان يركون تورو منان كبارا جوم ni alay jomin kanda mogote soromin bo fili ni alay jomin fana fili mogote soromin bo kanda ambe sharia bato fe shite min ka bato etiane ni ala kelem pewte yo yogonte alala ambe sharia muhammadu wala ka jondo wala ka chidendo kisini nema baka anaka dunken anaka shebon ala ku kisi min ka ca kosobe no tamina ka boy mbali maw tawhidila aka do ko dabali ye gurujali fendo de ye ka bo islamiya ka gurujali feuna dabali keli abe islamiya mo ka islamiya aba gurujali dabali be islamiya guruja feundela ni mogo min ye dabari kɛ ube e ye baara kɛ ni dabali ye e kafirana ni ala ye i be duume jahannaba kɔnɔ duumeli min ni tɛ bɔ ala ko kurana kɔnɔ a ko yahudiyaw tugura fɛnw de kɔ shaitanenw ye min kala suleimana ka masaya wagati la ala ko suleimana ma kafiriya dɛ ako shaytanu de kafiriyara tumami utumbe mogo lakala dabalila ani alaye min jigi malikiya fulayinka nu tumbe babila malikiya donye haruta malikiya donye maruta alaye ni malikiya fulachi kukella jarabiye mogo ye dabali kala lila men ni malikiya fulayi utem mogo shila kala dabalila abada fo ufula ba fuye de alaye awunci kanke la jarabi de danfe unye kana kafiriya ka dabali kala de donc ni ayala ala ko ma kafara Sulaiman walakin sayatina kafaru wama kafara Sulaiman walakin sayatina kafaru donc ala ya ira dabali kala mbaga ube mimbe dabali la kala mugola ube be barake naye kafiri de ye parce que ala ko Suleiman ma kafiriya shaytanu de kafiriyara akom malika fulayum fanati la kala abada fu ba fo an yalla jarabire kata damfin ma kana dabali kala ni be kafiriya wala ka dabali kala kabara ke ni dabali mbali maw kafiriya de do ni sara imatubi ka bola ibe do jahannaba kono de ala kan kisoma awa dabali to ya fula de do shihiru taqyili wa shihiru al haqiqa
الحقيقي دبلي دوبي وبي هذا ما ديو نيد دبلي فين دوبي كي أن يكرو تشوكو دولا كاسوراتو تشوكولا وبو دبلي سوكو كي نيو دلا بريبي كي أن يكرو كوسا كاسورو بري مبا تشوكولا ما يرمى كاكي ساري papier beke enye koro komi wori kasoro papier mba chogola de amake woriye enya ude dabalina ubafo ni mashihiru taqyili ode lay munye falamma alqaw saharu ayuna an-nas wastarhabuhum waja'u bi sihri azim Musa kadabali kelaw Firauna kadabali kelaw ka kibar yala ala ku ye mogo nyewu dabali tumami uyu ka berewu birani ka juru uye mogo nyewu dabali kam mogo dashira unanani dabali min kabbo kosobe sihiru taqyili wa qala ta'ala yuqayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a aya warela ala ko Firauna kadabali kelaw ukabbiru anu ka juru ukera Musa nyekoro kake kome ubetama kasoro tunde tama sihiru taqilu dedo donc ninde dabali chogo ya foloye dabali chogo ya fulana sihiru le haqiqi oye dabali yere haqiqa de abe mugoso oye dabali yere de abiso abe shaki I hakili bo chogo la abesheki ka hakili bo chogola abesheki bana abesheka fa doila ubafu ninde ma ko sihirul haqiqi ni ndabali sugu ala yeroke qur'ana kono wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi ni ndabali sugu ala ko qur'ana kono ako dabali kelaw yahudiyaw be dabali do kala kabo malika fulay mbolo dabali mi nube muso anache faranyuguna kabo nyuguna ni oye ubafo sihirul haqiqi dabali kelaw ubika fini do nyini kata ube dabali kelaw bu kunshigi dota ube bu soni dota ubeta dabali ke ola kafa doila ube kibana ube kakila iteshe kashika musoma ninye sihirul haqiqi menin dabali min fulani ni haqiqa do be hada made soro me ala ko ma hum bidarina bihi min ahadi illa bi jinillah akome dabali kelaw uteshe ka mugoshi tora nu ka dabaliye ni ala de majenay dabali haqiqa be de me ateshe ka mugode soro ki toro fo ala de ka jenay ala de ka latike oye sihirul haqiqi bonin dabali sugu ka hada maden dabala tisika shaka musomo ba fo de ode ma fo saraf ka mogo yelema ka fendo kala tisika fendo ke ba fo de ma saraf dabali sugu ya dobe o ba fo al atif ka dusukundo dabali dusukun munum banna nyogo na ku dabali puru kaseka nyogon kan o dabali sugu fana be haqiqa do abeke ni ala ya latige kam go misoro dabali de do bafol atif ciden ko odema inna uruqa wa tamaiman wa tiwalatan shirku ciden ko salolin min te silamiya sariya ka saloliye ani shebendilo ani tiwala akon nonu nye musirkiya de o ko minye salolin min te sariya kuna nyodo minye ewa seben fana dilole ambodo tiwala ye munye kidon ko tiwala ko fendo de do nuba ke puru mogo che ana muso kanyogon kanu o fana yi dabali de ube chinyali kela ubake ala jarabila wali muso doma muso masira dama abeshe kata dabali kela ufe uka dabali ka hakili na duskunyele makana cheima puru aleba sago sora la chogome ninye dabali de uba fo mimma ali atif nin dabali munun kel fle ninye ado bekeni shetane barawe ni dabali nunun kerani shetane barawu de ya tigini shetane wude bara ke nyogon fe don ke bawo ma nyogon soso kafiri alila
otigla moy kafiri de abolendo silamiya sariya kono na sara kabe dume jannaba kono tebo dabali asuguya dobe nin dabali sugu dobe abeke ni fura juude ani fura mugu ani fura kisew ni ye dabali keni ulude ini shaytane ma barake nyogon fe doni ke ba ye nyogon so ede ka kafiri ala me ulu fula be abe kabayra junubu konila u fula be fana ni dabali sabatiru kan ni silamiya sariya be u fula be faqa darabu sahirun haddu shahiru darabuhu bisayf aw darabatu bisayf junda be ka hadisa dola ashru dola ako dabali kela ka haddu ye minye ka fagani bamuri ka gosini bamuri u fula be faqa me min ka dabali be kani fura mugu yesa ani fura kisew doni ko ye nyugon soso de ka kafiri ala me min ba ta ke ni shaytane barawude nyugon soso make o ka kafiri ala wori atom balimo min ya har fuleli kelawye dabali kelaw mori ganaw katu shegere wori ato silamiya sariya ya haramu ya harisana na shay muslimu kono qala sallallahu alaihi wasallam man atan arrafa fasalahu anni shay fasaddaqahu lam tuqbalu lahu salatu 40 yawma kiren ko ni mugo mi fuleli kela abe fuleli keni suguo suguye min be fuleli keni tege fara dewa min be fuleli ke ewa ni khatimu dewa min be fuleli ke minande konowa kiren ko min be fuleli keni la turude min be fuleli keni ewa minye ewa kolofili dewa kiren ko ni mugo mun tara fuleli kela fe ya nyinin ka fendola aye min fo ko dogole wona ya cinya tigiya ika sallite mina tilibinani ika salli atemina tilibinani hadisa dola qala sallallahu alaihi wasallam wode ya tumbali mau dabali kila ayyuhal mu'minun ilamu anna haula al-bukhatan al-junatan al-mufsiduna fil ard alladhina yashharuna an-nas alladhina يشهرون الناس أو يسببون في ذلك قد تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ليس منا من تطير أو تطير له وليس منا من تكهن أو تكهن له من آتى كاهنا أو أرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البجار بسناد جيد بل muminu nin dabali kelaw munu fuleni nye chinyali kelaw duro tonyali kelaw chinyali kelaw dugu koloka ube chinyali de ke dugu koloka mogo de na lebe dabali de ke ube abe barake ni dabali de nunu nye mogo de chide nyere bariyara kabu mate chiren ko laysa minna man tatayyara aw tutuyira lahu ako mogo tandoye mogo minni ebe tereya de ke ube be tereya ke ye itandoye وليس منا من تكهن أو تكهن له أكو مغو تاندوye مغو من بي فلليك أو بي فلليك ete andoye وليس منا من سهر أو سهر له أكو مغو تاندوye مغو من بي دباليك أو بي إبتاب دباليك لوفي أو بي دباليك ite andoye awa koni mغو من نينا أنا فلليك لالا iya nyinin ka fendola ye min fu ye darala ikafirani qur'ana min jigna cidenga Qur'ana min jigina cidenka ikafirana oye wala mbali mau dabali kelaw ciden bari lembe kabuma de min ye dabali hada madin kire korosi dabali ma bali mo dabali fana charlendo sisa chogomi a jenselendo chogomi kabilaw cela dugula jamanawula a dabali barika bonyana mo obolode dabari beta do fambe abeta do kaburu sowla abeta do mo ka sokono abeta do mo ka ewa jifilewun kono abeta do mo ka dayorola bal moy karo hadamade ka baraye nonu ye nibe islamiya kono ka islamiya cinyalendo ika islamiya gurjalendo ibolendo dina kono kana sakade ni sara kay bedo jahannaba kono itebo ya wacire sallallahu alaihi wasallam aye ko wolon fulam min fo istanibu sabu al mubiqati na ko ya yire kuroshi ko wolon fulam munum be hadamade halaki ibi ki halaki jiya ki ka dina halaki ki halaki lagara o ko wolon fulabu kono wa shihru dabali folo ye mushrika da ya fulana ke dabali de donc hadamadin ku yere kolosi dabalima ni etara ko sina mursiya ko so doro
itari ce dabali nindo akana marase ekado aka marase ika jiyan nafa min fulen nye balmu nimbeke sababu ye ka ika sinna muso korota ika jiyan kono ba korota ika lakhara parce que ninye ka halaki tode muso yen ninke oye ka halaki tode I halakira jiyan I harkira lakhara harkira kabru kono oye munya sisa ni mafoinya iye ni chinyali kelate ode atwala ire ko aya kono ako laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min qalaq ala ko dabali kelaw yahudiyu yere yaado munun tumbe dabali kala ka barake nay koni mugo ye dabali kala yaki ka baray koni yoroti yalla gara yahudiya yere tunyodo barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون كيف للمسلم أن يتحسن من شر الشهر وشهره بل ما وقت قصامكم وسرنا أنكو دبلي كوجو بلبلبا كافر يبارا بهذا مدينة سلام يا غرجا أنكن يركو سما min yake ka koro tubi ika boala de iye mugo min dabali ni ba ka dabali yorodo ta bo ta dabali mbode ika tubi kata alama sino yi halakilende ji anilla gara barma no boray silama ibi yere koroshi dabali la chogori dabali la chogori ani dabali kelaw ibi yere koroshi dabali kelaw la chogori ani dabalu ibi yere korosala chogori kodama dobe awwala an ya'lama lil muslim yaqina anna al amra kulluhu bi yadillah folo min be hada maden kishi dabali toroma ani dabali kelaw silama kado koko bebe ala de bolo ninjiya nyana mayin kono ninjiya kono foide teseka ke ni ala kanya marute abe fembe ye ikan nindo wa indahu mafatihul ghaib لا يعلم إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ربط ولا راتب ولا يابس إلا في كتاب مبين على كود دغولن كيله وبي على دبولو أقوال دبي كود دغولن دو فويته كود دغولن ني على تي ميندو mimbe baji kono mimbe gerena alaba bedo iri bulu site bi fo alabado fen kise site dugu kono jukoro fen ewan kenema site fen jale site fo abebe lahul mafulula wala ki tanga dabali jugu mani dabali kelaw toro afolo ninde dankanani alaye ko foi tese ka ke jiya kono la nyinama alaba bedo ababe kalama bebe keni alakalla tigede nama milla tige fo tese ka ke ni nye foloy fulana we jumay al-iksaru min al-isti'ajati billahi min ash-shaytanir rajim ikatanga nyini chaya katanga nyini ni alaye akikisi shaytane toronga akikisi kabo shaytane torma wa imanyunu ja'annaka min ash-shaytani nazqu fasta'izu billahi wa huwa ash-shamiul alim ala koni shaytane yiwishi wasoke ife awa ala deli ala kikisa torma ala de meli masai ala de yeli masai donc wi ka tanganyini auzu billahi minash shaitanir rajim ka tanganyini alafe akikishi shaitane toroma iko chaya obe hada madin kishi dabali kelaw toroma ani dabali toro sabanay munye al muhafajati ala azkari sabah wal masa ika kurushilike duwa munun be ke sogoma ciden ko duwa munun ka ke sogoma duwa munun ka ke wulafe ikato kulufo ulu yettangana de hanu mande ni bi ikisi kado hada made njugu toroma ubi kisi kabo jinna jugu toroma ubi kisi kabo hasiruma ubi kisi kaju nyenjuguma ubi ke sababu ka eyire ka baraji chaya ki ka junubu yafa iye ajkaru sabahu al musa ubi ke sababu ke eyire ka farikuro tanga ibe ke alaka tanga kono donc wiki janto ulula sogoma ulafe ajkaru munu ni ciden ku kafo ikato ku ulufo obe hada madin kisi kabo dabali jugu toroma ani dabali kelaw balmo
nani na yemunye qira'atu suratul baqara fil buyut adama de ka suratul baqara ako kala ka sokono kacaya qala sallallahu alaihi wasallam la tajalu buyutakum qubura maghadiran fa inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara ciiden ko akana ka kaburu ke akana ka soke kaburu ye akado shaytani be bole kabo sokono somi ni suratul baqara be kala kono aye tokka suratul baqara kala aka sokono ninde nani nay mimbe hadama den kisi kabo dabali kelaw toroma ani dabali jugu ninda nani nay alqamisa duru nay munye qira'atu ayatil kurush وأواخر سورة البقرة والمعوذات قبل النوم إكتوك آية الكرسي كلا أني سورة البقرة لبا آية فلا إكتوك لو كلا دونك أني المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إكنو نون كلا ساني كدا نيه سالجتا كيدا إكنين كريكا إكا آية الكرسي كلا شيدين كهريسا سالين نانا abi hureta bolo tumami cide nya bila ko aka jakatil fitru kolosi komi wakati ukoso ambu surunya ayafo shetane yafo abi hureta kombe ewa aya do fuye ni beda ni ya kala fokata duguje shetane te gerila aye ayatil kursi fo abu hureta na le ka fo cide ciden ko galonte gala de rumma ye cinya fo ni donc ni beda ni ayatil kursi kala وسومومه شيطان تسكا جريلا حكاية الكرسي كلا سورة البقرة آية فلا تيرين صلى الله عليه وسلم من قرأ بآياتين في آخر سورة البقرة كفتاه أقول مغمي آية فلا كلا سورة البقرة لبا ويقول وسا دوكو ولا وسا كابو سوف النافلة لا دوكو أي ولا وسا كابو أو جنة جوما أني حدا مرين جوم ولا وسا كوبن أسوينا دونك خري سبا tiren ko sallallahu alaihi wasallam hadisa salen kono akoni mogomi nyu kala sogoma sinya saba ube wula fe sinya saba akubi wasa kabo ko jugu bema wala mbalmo ninde ye duru nay ni bedda ikan nunun kala obe ke sababu ki kisi ewa dabali jugu torma ani dabali kelaw woro na ye jumay qira'atun hajihi dhikri an abi hurairata jikiru dobe o sabatira kabo abu hurairata bolo ko ciden yafo ikatoko fana fo sogomanu ulafe la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ciden ko niyen ni fo sinya keme baraji keme be sabiye junubu keme be tuse kabo ka junubu la abe komi ye jontan kan horoya ni yafo sogoma fo kata ulafe shetani te siga girela ni yafo ulafe fo kata duguje shetani siga girela ewa mo sini baraje te min kawse ka baraje fo ni mo be nyafo ka chaya itama wala akatoka ni fana fo obeke sababu ki kisi dabali jugu toroma ni dabali kala toroma ninde mbalimo ninde woronay wolon fulana qira'atul adiyati nabawi ciden ka duwawu ayed duwawu munun fo ki ko fo iko duwawu fo o doye munye bismillahi allazi لا يضر ما اسم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كيدن كو نيين ني فو سوغما سيا سبا فوي تسكي تورو نيين ني فو سوغما سيا سبا فوي تسكي تورو اكو نيين ني فو ولا في فنا فوي تسكي تورو يكان ني فنا فو ani a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ciden ko ikan ni fana fo wula ika fo sinya saba nimbeke sababu ki kisi kabo hatuma den jugu ani jinna jugu toro mambalimo ninde wolon fulanna asegina akili sabu tamarati sogoma so kulla sabah sogoma ika tamaru kisi wolon fula ika uludu harisana na qala sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha sabu at-tamarati kulla yawmin من تصبها كل يوم 7 تمرات أجوة لم يضره سم ولا شهر ni hadisi muntafaq alayhi bukhari muslim bennaka ci den ko ni mugomi sogoma sani ka foymi ewa ni tamaru den wolon fula ni hadisa ko no bukhari muslim ko no ajwatan madina tamaru sugudo be ci den ko sogoma ni yo wolon fula du ni dugu jera sani ka foymi
ako ewa odoin minye ewa posone hari ne ya du odo atese ki toro dabali tese ki itoro adon ajiwata al-madina hadisa do ko ajiwata ka ke maduna tamar sugu doye sogoma niya a wolon fula du posone tese ki toro odo dabali tese ki toro odo doni ke baw doko ko amba jigi jiyan ka tamaro bebe nina jiyan ka tamaro be sogoma ka tamaro kise wolon fula iku do ewa minye ewa posone ti toro odo dabali ti toro odo balma nununde fenye wakati koso kusurunya ni mogo min ba fe ka kisi nin dabali kala jugu toroma ani dabali jugu toroma iki janto nin ko wolon fula ina nunu nye tanganawye munun be saka hada maden tanga ki korosi dabali kala no dabali jugu toroma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin